Dober večer, dragi gledalke in gledalci. V programu naše televizije smo tudi letos v sodelovanju s Hrvaško turistično skupnostjo v Sloveniji pripravili serijo turističnih oddaj, v katerih pa vas bomo letos popeljali v celinski, kontinentalni del Hrvaške. Namreč hrvaške turistične skupnosti, ki mejijo na Slovenijo, skrivajo zelo veliko presenečenj in prav to vam želimo predstaviti in približati. Začenjamo v Varaždinski županiji ali Varaždinski regiji, torej na severu Hrvaške. Še prej pa naj povem tudi to, da smo tudi letos za vas pripravili lepe, bogate nagrade, zato velja dobro prisluhniti, se malo potruditi in odgovoriti na nagradna vprašanja. Pa bodi dovolj za uvod. V našem studiu pozdravljam naše goste, Gorana Blažiča, direktorja Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji, gospo Vero Kanjuga-Starčević, vodjo prodaje in marketinga Hotel Trakošćan in Elizabeto Dolenec, direktorico Turistične zveze Varaždinske regije. Lep pozdrav in dober večer vsem trem. Dobro večer. No, morda začneva midva, gospod Blažič, vi ste v tem studiu že večkrat bil, torej se dobro počutite in ste pravi, da prebijemo led. Ko govorimo o hrvaški turistični skupnosti, Slovenci ponavadi pomislimo na morje. Ampak hrvaška ponudba, hrvaška turistična ponudba je mnogo širša, kajti v notranjosti Hrvaške se skriva zelo veliko biserov in v zadnjih letih ste dali velik poudarek ravno programom in turistični ponudbi v kontinentalnem delu Hrvaške. Drži? Točno ste povedali, drži vse. V notranjosti Hrvaška ima odlično turistično ponudbo, ki temelji na aktivnih počitnicah, na kulturi, zgodovini, veliko različnih turističnih produktov, ki so izjemno zanimljivi. In res je, da mi v strategiji hrvaškega turizma smo se opredelili in nekako usmerili bolj, da poskušamo čim več naših gostov povabiti v ta krasen del naše domovine, ki morda, tudi to ste povedali, ni tako dobro znan kot obala, ki ostaja še vedno naš glavni produkt. Vendar je zelo zanimiva, ima odlične turistične produkte in mi mislimo, da v prihodnje, da bo se vse več naših gostov usmerilo proti notranjosti. To boste na vse zadnje tudi videli od naših gostov, ki bo naši gosti v tih naših oddajah. Ja, kar 6 oddaj pripravljamo in kar 6 regij, turističnih regij blizu slovenski meji bomo v prihodnjih tednih predstavili, ampak moram povprašati, nekako se približuje letošnja ta glavna turistična sezona v Hrvaškem, tako izletniška kot tudi dopustniška. Kakšna so pričakovanja od turističnega leta 2013? Jaz namreč imam veliko srečo, da delam na takšnem delu, da vedno lahko govorim o preteklih rekordih. Tako lahko povem tudi za to leto, ki je za nami, za leto 2012 je bilo rekordno turistično leto, kar se tiče obiska slovenskih gostov, ker smo ugostili več kot 1 200 000 slovenskih gostov, ki so pri nas ustvarjali več kot 7 400 000 nočitev. Mi se zavedamo, da bo to v bistvu zelo težko ponoviti, ker to so res ogromne številke, vendar upamo, da je le možno. Bomo se poskušali čim več orientirati, kot smo malo prej povedali, na našo bogato ponudbo v notranjosti, na motivacijo obiska v predsezoni, v posezoni. Na glavno sezono itak vemo, da bo že polna, tako da upamo na ponovitev tega rekordnega leta 2012. Slovenci bomo prispevali svoj delež zagotovo. No pa pustimo sedaj sezono, ki je pred nami, spremljali jo bomo in o njej govorili in se prepustimo čarom Varaždinske županije. Gospa Elizabeta Dolenec, morda povprašam najprej vas. Varaždinska županija, najstarejša na Hrvaškem, ena najstarejših v Evropi, skriva zelo veliko, pravzaprav se jih ne skrivate. Želite jih predstaviti, zelo
zelo veliko zanimivosti. Katere so te ključne zanimivosti v Varaždinski županiji, ki se jih velja ogledati? Pa evo, mi u Varaždinskoj županiji imamo 356 zaštićenih kulturnih spomenika, što nas u stvari stavlja kao jednu od prioriteta, odnosno glavnih županija vezano za turizam u središnjoj Hrvatskoj. Moram napomenuti da je svaki dio županije osebujan, poseban, jedinstven i da u svakom dijelu možete doživjeti poseban doživljaj. U Ludbregu uživate u stvari u vjerskom turizmu. On je poznat kao centar svijeta, ali još poznatiji kao proštenište koje je još u 16. stoljeću Papa proglasio prošteništem. Tu je grad Varaždin kao kulturno središte županije koje se počelo razvijati još u 12. stoljeću, u 14. stoljeću. U gradu Varaždinu je već boravilo i niz plemičkih obitelji, tu su bili i umjetnici. 1767. godine, svi znamo, grad Varaždin je bio glavni grad Hrvatske i naravno tu povijest moguće je doživjeti i danas. U neposrednoj blizini Varaždina su Varaždinske toplice. To je termalno lječilište koje je bilo mondeno lječilište evropsko početkom 20. stoljeća i tu se nalaze najstarije rimske iskopine u Europi. Svakako još treba spomenuti i Lepoglavu kao grad Čipke, Trakošćan gdje se nalazi najromantičniji dvorac u Hrvatskoj. I Ivanec sa svojom planinom Ivančicom naravno nudi posebne zanimljive sadržaje. Torej, gospa Elizabeta Dolenec je naštela kar nekaj znamenitosti v Varaždinski regiji, seveda pa ne vse, kajti 356 turističnih znamenitosti imajo zabeleženih v celotni Varaždinski regiji in vsak delček je poseben na svoj način. Vsekakor je treba omeniti središče regije Varaždin, staro mesto, ki se je razvijalo že od 12. stoletja, bil v 18. stoletju glavno mesto Hrvaške in seveda je v mestu ostalo zelo veliko znamenitosti, ki so vredne ogleda. O tem bomo govorili nekaj več malo pozneje. Ravno tako Trakošćan, znameniti dvorec, ki mu bomo namenili v nocojšnjem večeru še več pozornosti, ali pa Lepoglava, zibelka kulture, znanosti, šolstva, znana tudi po svoji lepoglavski čipki, tudi v Sloveniji jo poznamo. Vsekakor je treba nekako omeniti Ludbreg, ki lahko bi mu rekli, da je center sveta, znan tudi po verskem turizmu, ali pa Varaždinske toplice, najstarejše termalne toplice na Hrvaškem, o čemer pričajo izkopanine iz rimskih časov, rimskega termalnega kopališča. Skratka, zelo veliko je znamenitosti v Varaždinski regiji, ki si jih velja ogledati in vsak zagotovo najde nekaj za sebe. Pa če sem že omenila Lepoglavo in lepoglavske čipke, te so zelo zanimive za Slovence. Uvrščene so tudi v UNESCO-vo kulturno dediščino, vendar to ni edini spomenik UNESCO-ve kulturne dediščine na Hrvaškem. Nije, evo u našoj županiji još su zaštićeni znači bednjanski jezik koji možete čuti baš na području Trakošćana. To je jezik koji je u stvari starohrvatski jezik iz 14. stoljeća. Oni su jednostavno, budući da se tu nalazi dvorac, posjedovali su vlastelini taj dvorac i imali su dakle svoje seljake koji su radili za dvorac i oni su zadržali taj jezik do danas. Također tu je i licitarstvo, dakle Klenovnik, jedno mjesto blizu Lepoglave, poznato je baš po tom licitarstvu. Ono isto ima UNESCO zaštitu.
Torej, na območju Varaždinske županije so tudi uspeli zaščititi več kulturnih spomenikov, kot že omenjena Lepoglavske čipke, ki so od leta 2009 uvrščene na listo UNESCO-ve kulturne dediščine, ob tem pa tudi bednjanski jezik, ki se je ohranil v okolici Trakoščana še od 14. stoletja, ki je posebnost tega območja, in pa licitarstvo. Gospa Vera Kanjuga, morda Starčevič, se opravičujem, da ne spustim drugega priimka, morda medve poveva kaj več o tem dvorcu Trakoščan, ki ga je že gospa Dolenec omenila. To je resnično eden najlepših hrvaških dvorcev. Zasigurno je ovo vrlo romantična destinacija sa osim jednim od najočuvanijih dvoraca u Hrvatskoj, pogotovo u središnjoj Hrvatskoj. Zapravo govorimo o biseru sjeverozapadne Hrvatske. Da je ovo jedan romantičan i specifičan kraj napomenula je već kolegica Elizabeta. Naime, sam dvorac je okružen park šumom, jednim prekrasnim perivojem, umjetnim jezerom koje se nalazi neposredno ispod dvorca. Dvorac je na uzvisini. Radi se o jednom sretnoj okolnosti da je, dakle, imamo spomenik kulture, imamo park šumu, jedan neapartmanizirani zapravo teren gdje imamo mogućnost i postoji već 50 godina tradicija hoteljerstva. Hotel Trakošćan je novo obnovljeni hotel koji je počeo s radom prije 14 mjeseci u svojoj novoj formi. A tradicija hoteljerstva, dakle, postoji 50 godina na ovom području. Upravo dvor Trakošćan i mi koji se bavimo turističkom djelatnosti i najjači smo zapravo turistički i privredni subjekt u tom području, njegujemo i oslanjamo se na tradiciju i na kulturu, da povijest. Spominjali smo bednjanski jezik. Vjerujte mi, vrlo je specifičan, naše osoblje međusobno govori tim jezikom i mi u hotelu u sklopu animacijskog programa imamo i malu školu bednjanskog govora. Vjerujte mi, vrlo interesantno kad jednostavno polaznici u prvom momentu ništa ne razumiju, ali do kraja škole svladaju barem pokoju pjesmicu dječju ili nešto slično. Naravno, tu smo i da zaštitimo i da njegujemo gastronomiju koja je vrlo specifična. Imamo kao robnu marku zaštićenu bednjanskog pureka. To je jedan poseban, fini puran koji se uzgaja na našem području i u našem hotelu možete zapravo probati pravu domaću puricu s mlincima, ali našu bednjansku, Cvjetlinska gibanica. Imamo tako i Cvjetlinski festival etnoglazbe. Vrlo specifično, sve je nekako prožeto tim dvorcem, Vlastelinima, Draškovićima i tom okruženju, toj zbitosti kroz stoljeća. I ono što je recimo danas vrlo egzotično, upravo i gosti mogu uživati u tim pričama, dakle stanovnici Trakošćana, nema ih puno, svega 18, jedan veći dio radi kod nas u hotelu i kad se gosti opuste, kad imamo poneke animacijske programe, zapravo doznaju vrlo zanimljive priče i o samom dvorcu, ali ono što je zanimljivije i egzotičnije, a to je kako su ljudi u okruženju, u svojoj neposrednoj povijesti, dakle govore o svojim bakama, djedama, služili tu Vlastelu i stvarno ovdje imamo cijeli niz pikantnih priča, zanimljivih događaja i kao da taj dvorac zapravo živi i danas, upravo zahvaljujući toj uskoj povezanosti okruženja, stanovništva i dvorca kao takvog. Torej, dvorac Trakošćan, grad Trakošćan, eden najlepših hrvaških srednjeveških gradov, dvorcev, je ohranil tako arhitekturo kot čudovite parke, ki ga obdajajo, tudi umetno jezero ob njem. Originalno je urejena tudi notranjost samega dvorca in kar nekaj zanimivosti je navedla gospa
Vera Kanjuga-Starčevič, med drugim, da v Trakoščanu živi že samo 18 prebivalcev in večina med njimi dela v hotelu, zgrajenem v neposredni bližini dvorca Trakoščan in nedavno v celoti obnovljenem. In v tem območju je ohranjen ta bednjanski jezik, ki je posebnost tega območja in ki ga gosti hotelu in dvorcu lahko resnično doživijo ali celo naučijo. Verjetno je zabavno resnično na teh delavnicah učenja bednjanskega jezika iz 14. stoletja. Posebnost tega območja je tudi gastronomija, bednjanski purek ali purica z mlinci, to radi tako rečemo. Tudi v Sloveniji, torej puran, pripravljen na poseben način, za njih značilen, ali pa svetlinska gibanica in seveda s tem povezano svetlinski festival etnoglasbe. Skratka, tukaj bi lahko govorili, združil se je hotel za to staro tradicijo, s tem romantičnim dvorcem, ki je zelo, zelo dobro ohranjen in je možno podoživeti, kako so nekdaj živeli v tem dvorcu, hkrati pa uživati v hotelu, ki letos slavi 50 let tradicije, hotelske tradicije v Trakoščanu. Kaj lahko pri vas v hotelu še počnejo gostje, razen da si ogledajo dvorec, uživajo v hotelu in doživijo ta utrip, ki ste ga omenili? Čudovita je tukaj narava, verjetno lahko se najde tudi ta mir. Svakako ćete uživati u miru, da li ćete odlučiti uživati s terase s pogledom na dvorac ili ćete odlučiti otići u dvosatnu šetnju oko jezera ili se možda popeti na Ravnu goru koja se neposredno iza hotela uzdiže. Ravna gora je naime zadnji obronak Alpa, eto i mi smo tu blizu slovenske granice ukrali možda malo Alpa i prisvojili. Isto tako je upravo ovo zimsko vrijeme, imamo stvarno vrlo idiličnu, bajkovitu atmosferu i rado gosti odlaze u šetnju, dakle po snijegu, ili zna biti organizirana i kočija saonica sa zapregom konjskom koja je to malo vozi oko jezera i prema dvorcu. Također za lijepog vremena na proljeće, koje nam evo jedva čekamo svi zajedno, iznajmljujemo bicikle, iznajmljuju se pedaline na jezeru, svakako se može otići i do nedaleko udaljene planine Ivanščice, koja opet ima svoje zanimljivosti, posebno biljnoga svijeta, recimo svega 3% takozvanih kontinentalnih orhideja postoji uopće u svijetu orhideja, a od tih 3% 99% se nalazi na Ivanščici. Vrlo je zanimljivo otići i u okruženje, dakle u vožnju. Bilo je i paraglajdera, s obzirom da je upravo na Ravnoj gori njihovo stanište, zapravo oni se tamo okupljaju, čak i svjetsko prvenstvo se održava. Eto, tako da i naši gosti mogu uživati u prekrasnim šarenim paraglajderima koji se lepršaju nebom. Čisti zrak, priroda, mir, a opet neposredna blizina Varaždina, ako želite opet jedan malo drugi vid. Torej, hotel Trakoščan resnično nudi vsakemu gostu aktivne počitnice, primeren za čist zrak, mir, uživanje v naravi, sprehode ali na bližnjo Ravno goro ali nekoliko bolj oddaljeno Ivanščico, ki je znana po tem, da na njej raste zelo, zelo veliko orhidej. Skratka, za tiste, ki radi uživajo v naravi, je to primerna destinacija, pa tudi za tiste, ki si radi še ob tem kaj pogledajo, kajti Varaždin in vsa druga mesta so zelo blizu. Ker pa sem jaz uvodoma obljubila našim gledalcem nagradna vprašanja, je morda čas, da vas povabim k sodelovanju. Naša telefonska številka, verjamem, da vam je že znana, 080 34 56. Vprašanje
pa zelo lahko in zelo bogata nagrada. Pa bom najprej povedala vprašanje, koliko let hotelske tradicije letos slavi hotel Trakošćan. Povedala je naša gostja, vodja prodaje in marketinga, povedala sem v prevodu tudi jaz, zato verjamem, da odgovor ne bo težak. Koliko let hotelske tradicije letos praznujejo v hotelu Trakošćan in nagrada, nekdo je pri telefonu. Dober večer, komu? Dober večer, Jana pri telefonu. Ja, pozdravljeni. Pozdravljena. Odgovor poznate. Koliko let hotelske tradicije letos praznujejo v hotelu Trakošćan? 50 let. Bravo! Točen odgovor ste vedeli ali ste nas tako dobro poslušali? Malo sem vedela, pa tudi dobro sem poslušala. Tako, poglejte, sedaj pa prisluhnite še, kako lep odgovor vam poklanjajo hoteli Trakošćan, in sicer vikend paket za 2 osebi v hotelu Trakošćan. Ja, hvala lepa. Zelo lepo, v režiji ne odložite telefon, pustite vaš naslov, bodo zapisali fantje, pa vas kontaktiramo in vam povemo, tukaj na naši mizi je že koverta, kako pridete do nje in kako in kaj na počitnice. Tako, prvo nagrado smo podelili, kot kaže, nas poslušajo zelo dobro, številke si ponavadi težje zapomnemo, ampak gospe je šlo tudi to. Pa nadaljujmo, morda se preselimo še iz Trakošćana v kateri drugi del varaždinske regije in predlagam, da se ustavimo seveda v središču varaždinske regije, v Varaždinu, resnično najstarejšemu hrvaškemu mestu, mestu z zelo, zelo bogato tradicijo in zelo veliko je ohranjenih zgodovinskih spomenikov v mestu Varaždin. Da, evo Varaždin, znači šetnja Varaždin nam nudi jedan poseban doživljaj. U svakom trenutku možete se vratiti u jednu bogatu povijest, našu tradiciju koja je duga praktički od 12. stoljeća. Znamo da je Varaždin bio glavni grad Hrvatske, nažalost u požaru je stradao, ali nakon toga Varaždin se ponovno izgradio u baroku i zato je Varaždin i najbarokniji grad u Hrvatskoj. On jednostavno vabi sa tom svojom vibracijom, otvara svoja varaždinska dvorišta, možete uživati u intimi tih starih, znači, kuća i tih varaždinskih dvorišta. Također tu se nalazi i jedna od najstarijih vijećnica u svijetu. Dakle, još u 16. stoljeću ta vijećnica je već bila središte gradonačelnika. Također, grad Varaždin je bio i prvi slobodan kraljevski grad još u 12. stoljeću. Nakon toga bio je i prvi sajmeni grad u 14. stoljeću. U 16. stoljeću već se razvijaju prve manufakture, u 17. stoljeću također obrti, a poslije industrija. Torej, Varaždin, ki je bil nekdaj središče celotne Hrvaške, danes varaždinske regije, ima dolgo tradicijo, nekje od 12. stoletja sledi ostajajo v tem mestu, kjer še danes pričajo številni spomeniki o razvoju, o bogatstvu in razkošju, posebej iz 18. stoletja, ko je bil Varaždin glavno mesto Hrvaške, in so tu živeli plemiči, veleposestniki, obrtniki in umetniki. Ohranjene so številne palače, vile, tudi kompleks starega mesta in resnično lahko doživite še danes Varaždin takšen, kot je bil nekdaj. Veliko pa imate v Varaždinu tudi različnih prireditev, tradicionalnih, ki so postale znane tudi izven vaših meja.
Pa možda prije samo da napomenem i niz muzeja koji se tu mogu posjetiti, od vrlo značajnog povijesnog muzeja, entomološkog muzeja, znači jedinog muzeja kukaca u ovom dijelu Europe. Naravno i niz priredbi prati turističku ponudu grada Varaždina. Najznamenitija ovoga časa je manifestacija Špancirfest, a prate ju Varaždinske barokne večeri koje u stvari i svi vi znate. Špancirfest će se ove godine održati 23.8. Traje punih 10 dana, više od 200 različitih umjetnika iz cijeloga svijeta biti će na otvorenoj pozornici grada Varaždina, dakle same ulice grada postaju ta otvorena pozornica. To je festival dobrih emocija, zato dođite i doživite te dobre emocije. Varaždin torej je mesto, v katerem je tudi zelo veliko muzejev, galerij, v katerih lahko spoznate njegovo zgodovino, imajo pa tudi zelo veliko prireditev. Posebej znane so baročni večeri v Varaždinu in pa znameniti Špancirfest, letos ga bodo pripravili 23. avgusta, trajal pa bo kar 10 dni, več kot 200 umetnikov z različnih koncev Evrope pričakujejo. Teh 10 dni se nekako varaždinske ulice spremenijo v pravi oder in pravo doživetje je priti v Varaždin v času Špancirfesta. Čas zelo hitro teče, opozarjajo me moji kolegi, mi pa imamo še kar nekaj nagrad za podeliti, zato predlagam, da zopet pritegnemo nekoga k sodelovanju in mu podelimo še eno nagrado, ki so jo prinesli naši gostje, 080 34 56 je naša telefonska številka, vprašanje pa zelo enostavno. Bomo rekli takole, v kateri regiji Županiji se nahaja hotel in tudi dvorec Trakošćan? O kateri turistični regiji govorimo, kje se nahaja Trakošćan? Sprašujemo, nagrada pa zelo lepa, nakit z lepoglavsko čipko in zraven so dodali še eno ta pravo medico OPG Franič iz tega varaždinskega območja. Kot kaže, je to vprašanje zelo težko, kajti nič mi ne kažejo, da je že kdo pri telefonu, nismo želeli nikogar zavesti ne z bednjanskim jezikom, ne s čimerkoli, ampak preprosto vprašanje, v kateri regiji Županiji se nahaja hotel Trakošćan. Verjetno sem pomagala, ko sem rekla, da ni bednjanski jezik problem. Dober večer. Dober večer, Kristina pri telefonu. Kristina, lepo pozdravljeni. V kateri regiji, torej v kateri županiji se nahaja dvorec in hotel Trakošćan? Bednjanski. Jezik je, ja, ampak o kateri regiji govorimo danes? Varaždinski. Tako je, v Varaždinski regiji in tudi vas prosim, da pustite podatke v režiji, kajti te čudovite lepoglavske čipke, pa še medica zraven bodo za vas, se bomo dogovorili, kako pridete do njih. Jaz se pa moram povrniti k temu, omenili smo le delček ponudbe, ki jo imate v Varaždinski županiji, ampak za konec moram poprašati, tudi nekaj novosti imate v zadnjem času, v letošnjem letu, ki jih predstavljate. Mi smo se, dakle, napravili smo zajedno sa prijateljima Slovencima evropski projekt Mura-Drava Bike, odnosno Dravsku biciklističku rutu, koja sad povezuje Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Moram reći da je projekt jako dobro počeo i da će se on samo nadograđivati. Ja, gospa Elizabeta Dolenec je omenila skupni projekt slovensko-hrvaški, torej kolesarsko turo. Jaz pa sem prebrala, da ste v vašo ponudbo uvedli tudi ogled še edinega, sicer nedelujočega vulkana v Evropi. Da, mi imamo fosilni vulkan neposredno, dakle, blizu Lepoglave, gdje je ujedno i nalazište lepoglavskog ahata, ponovno jedinstvenog nalazišta ahata, dakle, u Hrvatskoj također
odnosno jugoistočnoj Europi. Također tu je i Arboretum Opeka u kojem se može uživati, a i u lovnom turizmu se može također uživati u Zelendvoru, gdje su nekada davno za vrijeme Austro-Ugarske lovili i kraljevi. Torej, na območju Varaždinske županije se nahaja edini, seveda nedelujoči vulkan na območju Evrope, ki si ga je možno ogledati, ugasljiv vulkan. Tukaj pripravljajo tudi posebne delavnice povezane z lepoglavskim ahatom. Torej, to je edino območje, kjer je nahajališče ahata. V delavnicah ga lahko spoznate, obdelate ga, odnesete domov, obiščete lahko Arboretum Opeka. Zelo razvit je na tem območju lovski turizem, posebej je treba izpostaviti znamenito lovsko središče Zelendvor. Skratka, Varaždinska županija resnično na območju, ki je blizu slovenske meje, ne na veliki razdalji kilometrski, skriva zelo veliko biserov. Vse to je možno videti v enem dnevu, ne? Svakako ne, znači potrebno je uzeti više dana, ali doći barem za vikend i obići barem jedan dio županije koji izaberete. Još jednom napominjem, svaki dio županije nudi svoj doživljaj, svaki je jedinstven i osebujan. Tako kot je dejala Elizabeta Dolenec, je vsak del Varaždinske županije poseben, vse ni možno spoznati v dnevu ali dveh, priti večkrat obiskati in spoznati te predelčke zelo blizu slovenske meje, pa se vsekakor splača. V minutah, ki so bile namenjene naši nocojšnji oddaji, smo jih le nekaj omenili in pokazali. Vsekakor pa velja povabilo, da kakor hitro ta sneg skopni, raziščete ta predel Hrvaške zelo blizu naši slovenski meji. Jaz se zahvaljujem našim gostom tako za nagrade, ki smo jih podelili našim gledalkam in gledalcem, kakor tudi za to, da ste pričarali del te Varaždinske županije tudi nam in našim gledalkam in gledalcem in resnično vam želim uspešno leto, dober razvoj turistične ponudbe, kakor tudi hotelov in dvorca Trakošćan. Hvala lijepa. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa hvala za pozornost. To je bila prva od 6 turističnih oddaj, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Hrvaško turistično skupnostjo v Sloveniji. Naslednja čez 14 dni. Budite z nami v naši družbi. Pa lep preostanek večera.